Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kat baka Sorkar Jela Meghalaya, kadang lapmit kajingya kun ni ka klam COVID kat kendai. Ka Sorkar Assam pat kadang ki Wanglang hakitan kaput jong ka West Janta Hills, bat ka West Karbi Anglong District, taka balik jurip bat pendapat ba bat pentrikam ya ki skim repair. Hinden ka sngi ki nosen char jong ka Sorkar Assam, lawan Hiar Palat at Potili ki kali syakatan kanduli, mara Hiar Beit Shnong Lapangap. Bat kate kijing Hiar kesan kelapan Hiar serngeu ya ki nong Shnong ki balayo iya ka. Kajing temu jo kate kijing net Hiar jurip, kalong marsna surok nadu kanduli sya Lapangap da ka Sorkar Assam. Ya kini ra itu de kinoi lam jong KSU kanduli umsyang air unit. Bat KSU Lapangap unit hakashiti bla IT show EDC ka West Jantia Hills District ba Elkinjing mentar kasngi kajing bamdan Deputy Commissioner ka West Jantia. Kita kinoi lam KSU kilapan pau ya kajing persya ka bejur ya kajing temu jong ka Sorkar Assam mensna ya kate ka surok kanduli Lapangap. Kila kerpat jeru ya UDC bercemkia pan Beit bat ya kedan songotu jingmut bat kibor penya jong ka West Karbi Anglong District kenang bakate kajing temu kenomlong ka biya cakmat nembal bakate ka jaka kadang hap apa uput sam juga Shnong kanduli lom lakian bat Lapangap. Nakaliang ba kenjing ula ong bakajingwan jeki mentar sngi kalong ka babiang por na malasay ka sngi kandan kajing kedua lang hapen KDC jong baro atli ki district ti kini kamat ansara lang hakati kajing lang. Habay kinan bernong san Hima presiden ka KSU Lapangap ba itimong ula daway ka Sorkar Jela man ay sulay no yaki banyaday ki put ki sam jong ka Jela na kajing tur put sam jong ka Assam. Ula benru yu MLA jong ka Nartiang uba snow bahalang dhar na marba syam lapan pau ya kajing persajur ya kajing temu bensna school ba ni ka university ka Assam hakanduli. Bonda. Hagane kapor nagalian jogi ka KSU Lapangap unit kat kanduli umsaya unit di one ban tentu additional Deputy Commissioner Western District marba menin kesini nagalian jogi Sorkar Assam kat ki border district kelalej ban inspect dan inquiry yo surok Lapangap sekanduli dan nagada-gada ba kajing temu jogi Sorkar Assam ni tolong ban menteri no yo surok na Lapangap sekanduli ban siang rong no yo ni surok hendai ni kalian jongi ki sing kesu badal stay kaput ni persyak juri kene tes ko weru ni kalian jongi sing ke kuat ban pau ba mention snem la ton ka jing yeker dekat ka bor district jong Assam dekat jong Meghalaya ni kalian jong ka Sorkar Meghalaya la don di border magistrate di blok gede di block development officer halas ke block ba hakane ke por ba nakaliang jongi kum ki bor Shnong hak ke por nilai berkat ba la Beit ba don tuga give and take policy hande nakaliang jongi di notification ba don to por hoi ni ko ngui ta hande nakaliang jong Sorkar Assam hadin mulai kendu kini ki ek kamsham na ko ngu da nagaliang jongi kum ki sing ki badon chapun ni kentunjur ba ka Sorkar Meghalaya omde ban fu thyak sngi kare ban chimkhia kini ki jing ki bawan singi na ko por kumala kerandai sekretari jangka ke sul pengabinit dengan sekuat ban penkenal Sorkar ba hagi tu buat begini lengkap ke border Shnong pengapat ke SUV yang berjanji Hills berawal hagi tu begini nilai rai yang kita kadir anti polisi Teka Sorkar Assam ru yang tu surok ubah kalabut ban sinan tapat ban cross ke Shnong Lapangap ban poi ke surok sekanduri Henry
namar ke jingki jongi kate di tubuh jong Assam kalau fil kalau pimpoi atau seduk cepo Assam dan re namar ke jing simsting jong ke Sorkar jongi ke Assam menin kesi kalau wan survey tu serok ban trehi makai tu serok kalau ke jing ke ran ya ke Sorkar jongi nagadau jong ke jing simsting Sorkar jongi ke Assam tak ban survey maka ban trehi tu serok ke kini kita message kepada kalian juga ikut mereka isu impact Sorkar kalian. Inong ba ladan Sorkar kalian kakom hidup ada ngimdon kamsu kita jumpa entar ngimdon kamsu kita report kebang ngikuat kalian ni geseng kelong ba ngikuat Sorkar ada kamla ban lei ban yada ini kita boda singaba ban ai ni kusuloy ngingin nyekun bat kinongwi kiba wan ban kam ya kajaka peta ke jongi keba abat masnya ban kena jur ye kinong nikmat di jongi khamtam ketu university ru negalian jong MLA jongi roban ban spek ngiru ni persa gitu negalian jong MLA jongi claim ai ke strong statement ban persa jur tu ong ba untuk op itu ga matter andre Haji Shah pun keren pun persakjur, keren pun persakjur itu ga universiti kebaga Assam kalau dan di kuban serok tepok jaga peta ke bahar ko dia jangan Lapangap kan. Kemudian di musim ini ke ibadah isu, ini kepada isu kamde ke online isu, ini isu kalau long pending next course ko ya. Negara yang ingin scam banjele persak ban haduk ingin jawab dengan isu. Da sekawai ngang kuat ban pau ni ba tentu juga Sorkar Meghalaya ba katkam ka mangtengka juga yang sedem arpeway ba ya kene ka interstate border area development program keba song dor live pendai kelulusan pepelak ba ya kene ngak tentu jo re Sorkar Meghalaya ka de ban krek kam no ya kene kene kumbangi ba song border ya imta ba kamdon kata development ya henry minta katkum gane ke senson bala ke Sorkar Meghalaya ke lembang ba ke deban krek kam no gane